kuNkulunkulu ngendlela lengathi ayikavami, indlela lejulile lokufanele ukuthi ekugcineni kwawo konke kusithobise thine. Lento lesiyibona kuHana noma lento wakuHana. And lokwentiwa ngaHana lana kwakungumnikelo noma kwakuyisacrifice le ayinkulu kakhulu ukuthi kuNkulunkulu lo lesibeke kuye tindo tethu emagugu ethu. Kwenta njani nami yabo network nekwehlela. Lana ke siyabona ukuthi Hana futhi uyasikhumbula. Usifundisa ukuthi etimeni engathi ti desperate la khona kungakhali iphungane engakhalini khona lezo simo sakho lo suke ubhekene naso. Kuthi kukhona into longayenda. Into longayenda yinye yokuthi uthumise uNkulunkulu. La khona tinto tixakile. La khona tinto tiphambene nawe. La khona imibiko lemibi ifikile. Kukhona longakwenda. Ukuthi uthathe lento leyo uyifuqala la uNkulunkulu. Ubese udumisa uNkulunkulu ukuthi lento siyikuNkulunkulu, mina ngidumisa uNkulunkulu. Noma kuhle noma kubi. Kubeke kuNkulunkulu. Ubese udumisa uNkulunkulu. Uthi ke lo makena akadumisa lapha. Inkomba yemandla. Emandla lapho kuthiwa strength. La mandla lokuthiwa i-strength ngemandla lothi nje umbuka umuntu lapha ya. Umbone lo muntu ukuthi lo unemandla lathinte. Akhuluma ukuthi uphakamisela uphondo lwami njengenkabi lekumlalahle. So ke lana ukhuluma ngeluphondo kwekuthi luphondo ululinganisa noma ulufananisa nemandla. Lana ke siyabona ukuthi emandla enkabi noma enkunzi abala ephondweni lwayo njengesteering, emandla esondo ukuthi litawujika kanjani ala esteringini. Lokusho ukuthi inkomo nangabe neluphondo iyatethemba ukuthi kukhona lekungakwenda kwenteke. Lokuthi nje inalo luphondo noma lethi impondo tayo. So ke Hana la uthi kanza yena uthi my horn is exalted, luphondo lwami luphakanyisiwe. Lotsho uthi emandla akhe icapacity yekwenda tinto unayo. Uyendlula laphana uthi ukhuluma ngemandla la ngalombona umuntu kwekuthi loya angangehlula ngemandla, loya angangehlula ngelwathi, loya umbuka nje umbona. Uphinde Hana ukhuluma ngemandla as power, the ability la khona ukuthi lo muntu angakhona ukuphakamisa lokho, angakhona kwenta lokho, seyipower leyo. So ke Hana la ubeka lamandla leNkulunkulu awafananisa noma awabeka esigabeni saNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uyakunika emandla ekuphakamisa tinto. uNkulunkulu uyakunika emandla ekuma esimeni losuke ubhekene naso. Athi uNkulunkulu nawa emandla mntanami kulesimo losobhekene naso. So ke luphondvo singalubuka silifakele ama spectacles kwekuthi lu signify noma lu indicator lamandla lesengikhulume ngawo noma egwaza noma khuluma ngemandla la ngokuthi nangabe semkhulume lutho kude umuntu lo ngakuguqula lokho, that is mighty. Emandla langa sekehlukile kulanga strength, ehlukile kulanga epower, langa mighty. Ngokuthi nangabe ngikhuluma lutho kude umuntu lo ngajikisa lokho. Kuphinde kube nemandla edominion, lokusho ukuthi emandla ekubusa emakhosi nje anedominion emaveni awo noma ke bo president kuba khona idominion nababanayo. So ke liBhayibheli liyayisebenzisa kakhulu
lendaba yoluphondo noma nebetive abantu labangahede nabo bakusebenzise lokho kuvela. Lapha ke uveta lesinye isithombe Hana uthi I smile at my enemies, ngiyahleka tithatha. Lapha engqondweni Hana unekwekuthi uyathi ngiva imizwa leqinile kwekuthi uNkulunkulu ungihlengile kumbangi lebe nginayo ngibhekene nayo. Lapha kumbe imbangi kungaba nguPenina noma kungaba sekutheni Penina ume urepresenta bonke bantfu labane arrogance labane mpakamo noma kufakwa umhelo. Bodokotela abahleli nje lapha esibhedlela nabo make batobeleka kubonakala ukuthi wathi kumatinyana bodokotela babese baba nemjovo lokuthiwa uinjusa noma ufaka lo mhelo ngoba sekuyabonakala ukuthi umntwana afanele abe khona kodwa umntwana solo wakabi khona bese kufa Penina ufanana nalomjovo injusa ukuthi ukhona lokufanele ukuthi ufike kuko wena make wena. So namuhla angisho ukuthi letinye tetito letifaka buPenina phakathi ungabothi iqalekisa ungabothi izonda ngoba leto tinto leto titokuphusha tikususe ku level thide tikuyise ku level thide. Ubona nje abantu abanengi balela bakhona lapho ungabasondi kunokuthi basonde tibuke wena ukuthi hawu uyathi labantu bathi utothi khanza ulunge noma umuhle kwendlula ngenxa yalamagama labantu. Uthi ke Hana akekho longcwele njengawe simakazi. Lapha ligama leli leclass letside lesho ukuthi uNkulunkulu wehlukile noma is-set apart. Lakuthiwa uNkulunkulu u-set apart ligama leli lengathi livela kanenge etimbongeni temaHebheru lelihambe libe ne-parallelism of some sort kunanamagama lamanye lengitawasho la ngentasi masinyana. Kubonakala ke ingathi kuyaphindaphindeka kanti kukhona imessage lethide yokuthi uNkulunkulu utehlukele yena yedwa. uNkulunkulu akakahluki nje lokuba set apart uphinde abe unique kubo bonke boNkulunkulu ongabaqabanga athi aba unique aphinde abe uNkulunkulu ongekafananiswa nanoma ngabe nsiphi isilwane noma ngiyiphi indalo emhlabeni. Yena eqhubeka lo make uthi for there is none besides you solo kulento inye kahle kahle. Uyaqhubeka uthi no one is holy like you konke lokho no is there any rock like our God. So lana sibona kusebenta kwemagama ayaphindwa kunale rhythm of some sort la khona emagama asho ucisha kufana isound na uyoliphetha legama ulibita lomsindo ungathi uyafana. Lana sibona ngema ideas noma imqondo leya ngifana ngasekugcineni kodwa soloku kuyadunyiswa lo muntu uzama kubeka uNkulunkulu enzaweni leNkulunkulu imfanele. Lana ke futhi sibona seqwayiso sebantu labathi nebudlova nekuphakama bantu labathi khanza bangibo kuphela bonke labanye bantu bababukele phansi. Sibona ke siqwayiso kulabo bantu labo uthi Hana aningaba nisaqhubeka nekuthi phakama. Hana lapha siyambona ukuthi bekana lalo muntu la ngqondweni yakhe lebese loku atiphakamisa ayibhange naye lo nalo nguPenina le shito ngathi ekuqaleni she was representing a class of people. Kunebantu nje lokwathiwa ukuthi laba tinyongi leti tiyanyongana. Uthi ke Hana ubenika isixwayiso ukuthi hayibo ningabasathi phakamisa tehlisene ningabasakhuluma ngebudlova ningabasasho tinto nitente
ningakhombisi inhlonipho kulabanye abantu. Hana usebenzisa lamagama langa ngendlela yenhlakanipho lesezingeni lethide kwekuthi abatshele ukuthi abakuyekele lokho. Uyabona into noma ngabe ivisa buhlungu kangakanani, kufanele ukuthi bantu ubatshele ngenhlakanipho kwekuthi abayiyeke into labayentako nekukhuluma bangasakhulumi ngendlela ebakhuluma ngayo. And kukhulunywa ngempakamo, impakamo itiveta ngetindlela letahlukahlukene kwekuthi abayiyeke into labayentako. Ngempakamo, impakamo itiveta impakamo ivela ngemagama. Umbona umuntu uthi uyamthawula, umbone masiyane ufake soyogeza, hayi ngoba kufanele ageze, athawule lo munye umbona ngagezi, ubone ukuthi unempakamo. Kodwa nake kakhulu lento lena imosha ekukhulumeni. Labanengi bantu abakhuluma nje avula umlomo wakhe uvela ubona ukuthi this one ugcwele kunguye, ugcwele mine wakhe, ugcwele kuphakama nje, akhuluma nje avula umlomo wakhe. Uthi ke Hana ngoba simakathe uNkulunkulu uyati lokho yisizathu sekuqala lokufuna ukuthi sisinqanze singendi tindvo ingathi uNkulunkulu ipride okanye impakamo asiyeke ngoba uNkulunkulu uyayati noma ungathi wena uyayifihla, uyayati uNkulunkulu. Futhi uNkulunkulu wathi konke ngathi. Sine kude lesikwatiko iyakhulwana mase sifike nje phambi kwaNkulunkulu kude vele lesikwatiko siyethuka yonke into la intako uNkulunkulu iyasethusa. uNkulunkulu ke kulokwati kwakhe wathi aphinde aqale lama actions lokuthi wena into udenta kanjani uyakuqala ukufaka uNkulunkulu esikaleni lo. Singathembi ukuthi sinetikhali temfundo, sinetikhali temabhizinisi, uyakwathi ukwephula lento lodwale ngayo. Na udwale ukuthi hawu mina umyeni wami usebenza etindizeni uphethe tindiza, hawu mina umyeni wami mfati wami uphethe bodokotela, uyakwathi uNkulunkulu ukwephula lokho. So ke akufuneki sidwale ngento leNkulunkulu angayephula noma ngabe kunini. Uthi ke laba bebesuthi sebahamba baqela kuhle, lebe bane bantwana sebahamba abasana bantwana. Uma ngabe ke utibona kwekuthi ustrong noma uqinile noma uphakeme nyalo as we talk, ufanele ukuthi lokulesikhulumako kukuthobise wathi ukuthi uNkulunkulu akakuthobisa noma ngabe kunini. Uyabo kukuthobisa kwaNkulunkulu akufuni ma-hour, just a minute. Lokuhleli phansi nje uthi uyasukuma ungasakhona isukuma, lokumile uthi ufuna phakamisa nyawo uya phambili asakhona phakama, lokuthi ufuna ukukhuluma asaphuma magama usakhona ukukhuluma, awusakhona ukubona lutho uve ukuthi inyo abanele laba enough. Lokho kufanele kusende sithi thobe phambi kwaNkulunkulu kuze ukuthi sitawuvumela ukuthi uNkulunkulu asiphakamise ebuthakathakeni bethu. Uma ngabe sibuthakathaka, uma ngabe siphansi, sithi vela ukuthi uyathi lesimo lenkuzo sikubeke phansi, kufuna ukujabulise kwathi ukuthi ukhonda uNkulunkulu lobutha lokusetaleni akuthindithe ahlalisele emakhosi. Kufuna ukujabulisa ukuthi lo uNkulunkulu uyaphakamisana. Mawufunda incwadi yaLuke chapter 14 verse 7 kuya ku11 itakusita. Luke chapter 14 verse 7 kuya ku11 itakusita kuwabona amandla kaNkulunkulu asebenza.
uNkulunkulu wena labaphuyile banjinge kuthi labanjingile abadonsele phansi. Uyabona ngibukile ukuthi nakuba Penina abesito kangaka kuhana ukuthi amkhumbuze ukuthi don't be comfortable ngesimo sakho, kodwa abantu abakhe asababona ababebabaneke kangaka ukuthi bendane eBhayibhelini. Ngifuna ukuthi kuwe yathi ukuthi le tinto takho lodwala ngato ukuthi wena unani labanye badwaleke imali ukuthi ebatali babo basebenza imisebenzi lenjani, bantu ababo basebenza imisebenzi lenjani. Lokudwala lokho akukusithi kalutho ngoba leto tinto ingaphayela ngekuphazima kweliso. Uma ngabe ibhokisi lakho liya phansi emhlabathini akuyitonge leto tinto leto. So yathi ukuthi tinto lofanele udwale ngato wena musimakathe kunato tonke letinto loticabanga. So Hana wathi ukuthi sibeletho sakhe masifunda ku 1 Samuel chapter 1 verse 6 wathi ukuthi sibeletho sakhe sivalwe musimakathe. Kwamjabulisa wathi ukuthi lesimo lekakiso simakathe uyasathi. Wathi ke ukuthi uNkulunkulu uqale wangibeka phansi. Wathi noma sekaphakama wathi ukuthi ngiphakanyiswa nguye uNkulunkulu. Ngaleyo ndlela leyo wakwathi wakubona ukuthi uNkulunkulu esandleni sakhe kunako konke, futhi uNkulunkulu angenda noma ngabe yini ngesandla sakhe. Sibona sibinzi saHana kubhekana nelekusasa lakhe langalati, kodwa ngoba anesibinzi enkosini. Umuntu lo nesibinzi lekusasa lakhe. Uthi Hana lapha tisekelo noma tinsika temhlaba dasimakathe. Lokhu ukusho ngesibinzi ngoba uyathi ukuthi uNkulunkulu unelukhono lokuthobisa labatiphakamisako nalabanemandla. Edi uNkulunkulu la kuye lababuthakathaka abaphakamisa lokho ukuthi uNkulunkulu lone overall control. Ngeke ngakhuluma emalanga lento lengathi the overarching hand of God. Lokho lesandla saNkulunkulu sikuto tonke tindzawo kulaba labanjingile nalabaphuyile sikuyakwephulwa tibethi ququ tibethi mfuthu. uNkulunkulu usebenzisa emandla akhe kwenta tinto tilunge noma tibe kahle. Lamandla aNkulunkulu noma ke ngalamanye amagama akukaneli ukuthi sikholwa ukuthi uNkulunkulu unemandla, kodwa kumqoka ukuthi siphinde sathi ukuthi lamandla aNkulunkulu ngiwo langa uNkulunkulu lamenta akhathimule, ngiwo langa lekenta uNkulunkulu ente bulungisa emhlabeni. Uthi ke he will give strength to his king. Ngiyayithanda leyo. Uthi utawuphe amandla enkosini yakhe aphakamise luphondo lwaloqotshiwe wakhe. Ngiyawathanda kakhulu lawo magama lawo. Why? Because Israel ngalesikhathi lesi bekede inkosi. Nakutalwa Samuel angifana nomncane bekude inkosi bekungusimakathe bengayiphuphile kuyiphupha inkosi Israel. Kodwa lokho lokukhulunywa ngHana la, Hana is being prophetic. Ukhuluma ngenkosi leMesaya, ukhuluma ngaJesu, ukhuluma ngaKristu. Kwekuthi nguye Kristu lotolungisa tinto atibeke kahle ande wrong abe right. Uthi ke loyo mloqotshiwe waNkulunkulu. Kweqala ke lapha eBhayibhelini la khona sibona khona eJesu areferwa as the Messiah noma the anointed. Lapha leli gama lelithi Messiah libuya kumaHebheru. Leli gama lelithi Christ libuya kumaGreek. Leli gama lelithi anointed libuya kubantu besingisi. Sibonile ke bantu labandlu lile ngaphambili boDavide, Nathan, Etam, Isaiah nabo Daniela
bawaboleka lamagama bawasebenzisa emagama abo Messiah, the anointed. Sambona futhi nakubapostoli kanye nakulabanye lababhalako babhali beNew Testament sebakhuluma ngaMessiah, bakhuluma ngaChrist, bakhuluma simbona uyaprofeta uprofeta Jesu, ukhuluma nga the horn of salvation. Jesus is the horn of salvation. Nguye lolo liphondo lwensindiso nguJesu. Umkhotha laphana ku 1 Samuel chapter 2 verse 10. 1 Samuel chapter 2 verse 10. Ukhotha Zachariah in the New Testament. Ukhotha emagama lakhulunywa ngumfati lebeka sesimene uNkulunkulu wamhambela kulezo simo lezo. Siphinde futhi sibona na Mary na ahlabela ingoma yakhe Mary laphana ku Luke chapter 1 verse 46 kuya ku 55 ithi nqam nengoma le ya Hana. Angiphethe ke ngithandaze ngitothandaza ngithi uyathi simo sakho lesiqindetelako sinetinto letinengi letihle letiyawusita umhlaba. Buka kuqindeteleka kwakho ukubuke in a positive way. Unikete uNkulunkulu ludumo, ubonge nangalabo bophenina lese lokhu bakubalisela bakhuluma timbo kokuthi Nkosi ngiyabonga nangalabo bophenina bami. Angibathi phenina wakho ukuthi yini, kungaba ngumntwana wakho, kungaba ngumntali wakho, kungaba umakhelwane wakho, kungaba isebenzo osebenza nato, kungaba noma ngabe ngibani. Asawubonge uNkulunkulu, uyeke unyembenya uthi phefumulo wami uyathokoza ngenkosi umsindisi wami. Let us pray. God Almighty, our Heavenly Father, we thank you, Lord. Siyabonga Nkosi ngalesikhathi ukuthi Nkosi noma bophenina bakhonela umsebenzi bavunyelwe nguwe futhi Nkosi ukuthi babe khona kuze bato injusa umhelo bantu abahleli kahle ba comfortable. In Jesus' mighty name, Father, we pray. Amen and amen. And the blessing be with us all now and forevermore. Amen and amen. I thank you all. God continue to bless you. Amen.